Evo navijača Dinama, iako oni službeno nisu mogli na ovu utakmicu, pronašli su načine kako doći do ulaznica preko svojih austrijskih prijatelja i evo smjestili su veći dio navijača Dinama u jedan sektor gledališta i za sada prema informacijama kojim raspolažem nije bilo nikakvih incidenata ni u gradu ni ovdje oko stadiona. Bile su Dudić je sad izgubio loptu, ovo može biti opasno, 3 protiv 3, prva prilika za hrvatskog prvaka, prilika i za udarac odmah i uspio je sada obraniti Gustafsson, odlična situacija za Dašu Momčad. Dobar početak Dinama u Salzburgu, Mandžukić traži prostor za udarac, evo ga i još jedan pokušaj prema vratima Edija Gustafssona, sada nije bio precizan, ali pjesak, lopta je otišla baš u onaj dio gledališta gdje su navijači Dinama. Da Austrijanci znaju biti opasni, sada su se malo pribrali na polovici prvog dijela, evo jednog loba iz svog kaznenog prostora i umalo je bio raritetan gol jer je Gustafsson otišao daleko izvan svojih vrata i zamalo primio pogodak sa suparničke polovine. Pogledajmo tamo da je otišla ta lopta nekoliko desetaka centimetara u desno, mogao je biti gol koji bi se dugo vrtio na raznim špicama i pregledima. Gotovo da se ne odvaja od njega Ibrahim Sekaja. Mandžukić u ovom trenutku, iako službeno Dinamo nije smio uzeti ulaznice za svoje navijače, glasni su fanovi Dinama. Dinamo Zagreb ori se sada Salzburškom arenom. Za sada sve u najboljem redu što se navijača tiče, bez ikakvih incidenata i na stadionu i oko stadiona. Somen Čoj i Glavina. Glavina ima sad tu dosta problema. Čoj još prolazi, opasno je u sredini i gol. Nevjerojatno u posljednjoj minuti prvog poluvremena Red Bull Salzburg došao je u vodstvo od 1:0. Kakav pogodak u onom najgorem vremenu za igrače i za trenera. Adil Mužek, jedno vrijeme Mladen Mladenović, pa Marinko Koljanin je bio Barićev asistent. Evo sada pogreška, prilika je za gol i to je hoće li lopta ući? Gol, konačno 1:1 Mario Mandžukić, a tko bi drugi odlučio to? Kakav nos je sada imao Mandžo, pogodio je u pravom trenutku za izjednačenje. Evo još jednog kiksa obrane Red Bulla i Mario Mandžukić uspio je pogoditi. Evo njegov drugi pogodak u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Pogledajte kakva tragična pogreška i Mandžukić to koristi za izjednačenje. Malo smo se pobojali, pa neće valjda i ova lopta izaći van, ali Mandžukić je tu i pretrčao potvrditi taj pogodak bude li potrebno za 1:1. Marija Mandžukića Dinamo izjednačio na 1:1 i sad je već to potpuno druga priča, jer evo i prvih baklji, petardi tamo u dijelu gdje su Dinamovi navijači, ipak se sve to smiruje, neće biti potrebna intervencija policije. Nema niti jedne baklje na terenu, tek jedna tamo dimna kutija zapaljena, ali sve se potpuno smirilo, sve je idealno sada za Dinamo, zahvaljujući ovom pogodku Marija Mandžukića. Prilika je za novo osvježenje, opet se malo to sve razvodnilo, vjerojatno će Pavel Kralovec obračunati ovo. Sada ovdje Mario Mandžukić je ostao ležati na sredini igrališta, dva igrača Dinama ovdje i sada natezanje, naguravanje. Evo, to je taj trenutak kada Mandžukić ne da loptu i zaista se hrvački sa njim obračunao. I još jednom kečerski Franz Šimer koji je potpuno izgubio živce. Vidjet ćemo hoće li biti kažnjen zbog toga. Mandžukić je imao loptu u rukama, nije dao, ali Šimer je zaista postupio
neprimjereno, rekao bih divljački, gurao, vukao Mandžukića i da vidimo koja će sada biti kazna tu. Vidio je to sve i pomoćni sudac koji je sve referirao Kralovcu. Tu pada i razni tereni, sada žuti karton za Schimera. Evo pogledajte što sve pada tu na teren i od kulturnih Austrijanaca. Evo ga, flaše plastične, razni mogući predmeti, upaljači. Franz Schimer je zaradio žuti, a mogao je i crveni u ovoj situaciji. Mogu zamisliti da se nešto tako dogodilo u Maksimiru, da je palo ovoliko predmeta na teren. Evo i Mandžukić. Ako je to Mandžukić, onda je to drugi. I isključujući Mario Mandžukić neće moći igrati u uzvratnoj utakmici protiv Red Bull Salzburga. Nevjerovatno. Kakva sada konfuzija na terenu u posljednjim minutama kada se sve činilo potpuno mirno. Pogledajte, i pomoćni sudac je tamo pogođen nekim predmetom, raskrvavljene glave, nevjerojatno. I da vidimo, to je kraj utakmice. Kraj utakmice, da li je to prekid ili je samo potpuni kraj, vidjet ćemo uskoro. Moram sada to vidjeti. U svakom slučaju Red Bull Salzburg dobit će veliku kaznu. Pogledamo još jednom. Pogledajte, Mandžukića je pogodila boca u glavu, pa onda pomoćni sudac je tu nastradao. Evo, nije vidio to, iza leđa mu je bilo okrenuto i onda je dao još drugi žuti karton Mandžukiću. Nevjerovatna konfuzija. Govorilo se da je Pavel Kralovac jedan mlad, neiskusan sudac, no na kraju krajeva Dinamo može biti zadovoljan ovim rezultatom, nezadovoljan završnicom. Ostao je bez Mandžukića, ali zaradio je dobar rezultat 1:1 i tako.